ner mala ken yam kana diala content barwani len gwasime dio je nen yen wudo mo kane chekamo dio ya turin cha kanen kani de konen bana roise ke kwiden duno bana deal ka jen wudo me wudo te kelo kane nyen warana mo bana mandana choro lat ke bana jeling wudo shanen gwasma dong me jiram kwije de ji jogo no jen shwale Dr. Martini Lialumoro jen kane ciekdɛ mishal ke nyarot kuriyai nyarot kuriyai nyɛnuääri ciekdɛ me shwale nyarot wude me shwale Dr. Martini Lialumoro mi jirra me kuch Dr. Martini Lialumoro kenyam kan yen latte konde chodien lat ke kwide te chalat kanuare ti jaga long ti jengne kan ke dial gore jen go boko racha kamadan de rodo gwas me kan jen ciekdɛ dan sianen ciek nuääri ke nyɛnuääri na bana kulo wakaja okay bukon kulo wakamen chalat but chana kam de kan ciek nuääri me chana jemen lat gwas me jom chalat ke social media ki chanon ke media mishala ai radio right now ke kwidien no ka metwo ke me gor no de nywa ye kelen tama bana kulo wakate konte chalat okay and Dr. Elia Lumoro gwa chana jemelingbe la wude shwal ke me Dr. Martini Lialumoro jene cabinet minister wajen chicken kweni ni kana lat kene ciekdɛ wajen ciekdɛ mo ciekdɛ mi jidit ala ciekdɛ teka kel gwadame ciekdɛ mo ne shwale nyarot kuriyai jen ciekdɛ jidit pa akuën ki chicken no diɛn chicken ri ala kan wo bika akuën chimenen yen mo gwaz mo mesken ka kwanga shwal ka wan ala nyarot kuriyai jen nyɛnuääri ka ken nin jogotin payo gwasama wa kan chicken party kan la lo shikata ka gathering ka dun kundien ala wedding ceremony and on queen mo she senior government official chikotin she lo nen to wan chete the long chikotin mani two vice president ka freedom all rewiki juba ke Saturday paiwe Canadian contin chiwen winemi Joseph Lagu Yanga Miss Chalke and menana chalat alajan actually ciekdɛ me chalke Josephine Lagu Yanga ngai kondiale and ojana kuarke vice president chalat gwawuru me chalke Abdul Bagi ajaram dan en chalat gwade so when ciekdɛ mon gwasamo vice president money watch lot te long commandant en chalat kan nei dangro men la madana chalat ne dangro tichiro de nok nyarot kuriyai ken Dr. Martin Lumoro wajen che wen gwazami ka che message de la message noka che jotop ka queen and dangro na me kene jena gwalong che lar gwazme ne message mi je to ben point in His Excellency the President no ki de kono chol take jom jotop en chege chalka me Josephine Lagu Yanga en gwakun dana che jela ka message me kana ka kirm yadit ka jom chalat gwasme kirm yadit kana wo so chana jeling madana chalada jennene I hope you are connecting the dot very very carefully that parents are normally very happy especially when their children get married. His Excellency is watching this event. He is a very happy person tonight. Jom chalada no more. Dio jo gwaz dan let ken kwendien motin and wad lalje ke video mi ge Canadial so chowe jenda na gwich kirm yadi ne re duele gwaz dan teten chicken jomo chicken alat wajen che Josephine che chole Miss Nyarot Kuriyai daughter of the president. We could be perceived a union beyond personal ties. A me chalat na money ka gwada me ka men chalat ka kendangro wa kwendi na kwen magwa kwen mishur we gwa lung chaje no ne tung wane de konin tire which ka juba chelodin chetet ka tada nen si nuar chi gordien mat ke je kel so we can wona me siang magwa lung me de gor ne tung wan en gwasa danen lat ka kwen motin she vice president tabande ngai shewe Mishawer Vice President Tabande ngai wajen she ne ti chagalia ka long ke union dien ka che ke jogo no me gwa long en obiadun kwene she ne ti dit lo she mature ki she chup ka do badana new do de na de ken family
ka jodan chalat a chelar gwas menena Nuer and Dinka wish to marry their daughter to maturement because your daughter won't come back to you because she's beaten, he said. Michala, the word Nueri kana jang, na kana go no ba nyekien baga kwena ne tichi dit. Ko yo a chang chika oga kana shode, chebulun jok ka gwan. You know, a chang charge dwejba, ba je dil dwej ka mi jang michala. Ki chang charge dwejba shode la kana solve no more, no bika loy kel. Cha we na me jana go ka Nueri kana jang. So nyo the jeno en cheke chwala nya rod mi akuën wude me msha Dr. Lemoro nyo the gwan o changki gag bokene Martin chi cheke mo che bjien ngai kon ka culture an kon wari chek mi chaje akuën chang cho ga kan shore chama la jena dora la lat kan je bete dora ko jin wude mo mi shi gorno be dagan chek ba ni min be yikte ka punishment be to ko ji dong bok bu ka ngun ki lot of thing ram dekra ne kenem la to ko sa wona mo culture mo gwa mo rode so na me show the lot so kwana men gwasa me kude shalka me Dr. Martin Lemoro Dr. Martin jen ciekdɛ sheng nuarka chimenen yenamo okay ciekdɛ sheng nuara kwana me dane shalat kwana jemelingba dia je ci konen ko korpen te show me shalat no nuare te ga nuare loga kirma yadit ka nuare te naga kirma yadit ke jom cha kwen chelaro nene ajene nuare tega kantis ni chop ka bangwan kantis ni bangwan ato e kene ka tin ne de kontin cha kirm ya di chaje no chole ken go kan wari jek gor kan wari de ken nak jo kan kantin dang baro kan wari e kene ka kantin to go to shun kel ke kirm ya dit ka jo weda na shalat shwan wari wa kan ka fan gak shwan ka nasir shwa kan nak ka panji jar men lunga shuk kan gotte ti te chala da point Dr. Martin mi ci kwen ka nyen ken tama ajaram nan tiketit ko ba Nueri ba kan nak ponja and yet ngode we mu kwen kan Nueri lere shi Nueri goka we mean that Nueri no kan Nueri kon te kel ke juba ke gwa dan tiketin Nueri da wu cha ka no chol ken ke villagery so chicken gorno de ne to de chang mo gwa nekin ne shang ke gan shim ne ngai kon lat ka rudian anyok Martin Lemoro te ke jom chalat me chang you know ajana mal kana kon yer tala mal misha mal jatin ajo mashalar ne taban den gai na mabba ango rama cha yen yan gan doctor ma cha yen mal walwon wer ngot ken kamliu ken ka kui doctor ma char ke nyirien ka doctor ma char ke nyirien ka wer ko gu no mi nori te power don de ka tel power so ci konte jeg diale kon e chalar kon ci kon kenen ka ngor belet ken gi chuma na tama ngoda ba la ken wode ken kwere nore dewo je no mi ram no go dara kwere nore den wer ba dara ka yik changa gwa but en way me chere me ne ku mok no kon shwan were kwen ken nya kon kana kon so na me beje lo mo ci kon gu kon of course en wo ci naren kwen mo gwa che jek but en o jin biteka wo binwer bi ken ka jino kwen nya ken so nyodo makaji anyway agenda na go de nyora yekel Minister Dr. Martin Lia ties note with wife nyarot nyɛnuääri kan saire kana kulalat anya bintio anya isren jikeng anya kobo kenya wenandien kana konlat so jena dana tuogo no mo wudame chete bejba chagalat ka kon ko ngode ba lede ka kon ka ngode ba kwena nyakon so jena na gode nywa yekelen biatika malban jigale rodien chuje peru jino jin bi nywa nas ko ken biatem mal bye bye